Kardom penibelta aljik tha penibelta than pang phi niliputi materon pi aprasi beltan ton pen chipajil midam te aprang pra beltang kung pi aljik tha Assam Legislative Assembly election mate MLA ang hoi kilik ang thek pini pangdak pontang Karlitang sumila rong hang pi phan chom rong mi chom rong so along kapirap dunji phan bor boha ahi thielong kachiki mo milur ke kaya sai ke deng pon Samson Singh ing tialong PHE scheme amo ke wangbe Beltang kung pi aljupon data phit puthar beltang ton pen chipajil midam sina Pini difu gop college along election ang theke paklang pon MLA ang hoi kilik kachipati along Karbi anglong pen long pi ang hoi lake pokajan difu hawar kihat bai thalang so henlo bang so MLA ang hoi kilik kachipati pon lake ASDC BJP Congress APHLC lapen kaprek asong pen kachipati pon Ipaini arua chiklo Karbi anglong pen ing hoi pli aboha MLA kilik kachipati ang theke lakha pon adim lake difu LAC pen hawar kihat LAC aboha difu government college along si padopon lapen bai thalang so LAC aboha hamreng disia sa hemalong si padopon Bokajan LAC aboha lake bokajan civil SDO asa hemalong si padopon bangso ningkan suringi ra ingkardesi aparman MLA ang hoi kilik kachipati along ki hai kerem ang theglake lakha kre troxi bokajan LAC pe Numol mumin suri trokebra pharo pira pria words chipa hai pon rotoningti suri plikebra hinira pharo trogra phokebra forwards chipa long pon Samson Teron suri trogra pharo trogra hini awards chipa long pon laswang bongpen BJP candidate Numol mumin suri trokebra pharo pria words pen chipa hai pon Lakha krener ke power ke LAC Pender Singh Rong Hang Suri Phokebra Troxy Ra Pharo ki thomna Trokebra Sirkep Awards pen chipa hai pon Paithalang so LAC Pen Rup Singh Teron Suri Trokner ke Ranar Kebra Pharo Troxy Ra Inkora Troxy Awards chipa long pon August in hi Suri Thongkebra Phora Pharo Troxy Ra Troxy Kebra Nerkep Award chipa long pon Vikram Hanse Suri Pre Troxy Ra Pharo Nerkebra Troxy Kebra Trok Awards chipa long pon Bangso MLA ang hoi kilik ahok perakang sai pon ki hai pon lake bokajan LAC pen Numol mumin ipu LAC pen Vidya Singh Ingling Howard Kher LAC pen Darsin Rokhang lapen bai thalang so LAC pen Rup Singh Teron atum si chipa hai pon Karbi anglong alo long pli MLA ang hoi ta BJP atum si chipa hai pon eklo News Desk report News.News Karbi anglong Borboha ichilong karitang sumila rohang pi phan chiki mosai dengpon Ketamtang ni paling kora ini jangmi puat ciklo Nagaon district kepar lopan roha puat di Malong kedo Prakas Chana Borthakur lapen Nayan Moni Borthakur atum inut ningkan krehini au supi sumila rong hang pia pancholang ram detpen nigi kai chokon thapkanar modera puta khojai district kepar lopan Borboha ithialong kedo Karbi society lapen tiwa boro dimasa Assamese atum chingrum pet si kaliteng sumila rong hang pia pan chomring mi chomrong su along keparak pan mi japan Borboha ithialong kachiki mo amilur asai tengpon Lapangso kachiki mo amilur ki kaipon along Khojai district tribal Sangha along Meipu Presenta Paglari lapen Pongchongbang Dipjoti Dibra lapen Borboha Ansolik Gones Ingti Porisoy Be Giris Ingti lapen Bordolong Langga Bata Ansolik Pen Meipu Sanjim Girisha atum Chepatir Piponsi Nipai Thongke Panikang Sam or Pai Por Kalikang Sumila Rohang Piapan Chomreng Min Chomrong Swalong Kiparap Dun Pami Japan Chikimu Amilo Kai Pon Mati Minit Isia Por Chikimu Pon Lapen Rohalong Kedo Prakas Chana Borthakur Lapen Nayan Moni Borthakur Atmapan Koktat Pivek Nangji Lapen Arona Tengpen Inside Pami Nangji Lapen Kalikang Sumila Rohang Piapan Justice Long Litike Kachisong Ington Ponpe Puta Ati PN Ponsi Aseketi Pen Hang Taram Pon News Desk report News.News Karbi anglong Samilang solong pechia mo ke wang vejok rat ki sungnang Lakha Karbi Korkanti constituency ang kangalong kedo Samilang su PH scheme kaning joino athe bangso PH ke Tokmoka PH division sike parlo lapen Samilang su PH ki dwarat
Lange joy ki jun long jikali konso PH long staff quarter anta awe. Yasi Karbi Anglong Autonomous Council ke charibom CM tuluram long hang EMMC atuma pan non prapjen pen bangso PH staff quarter ke bunai japan samilang sora tumpen chuning repon pedo. Anchota kali PH sai ketum sai ka ceklem wang bedera poci la bangso PH laan hengno long puta samilang sora tumpen nang pachini don. News Desk report News.News Karbi Anglong. Pinia belta la pansi kanton lo 2 meter me kardom.